Alhamdulillahi Rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir hadisida bizga anglata. Anas ibn Malikdan hadis kela Sahih Buxariyda. Unsur ahaka o'z qardashingga bo'lishdi. U zalim bo'lsa-da, mazlum bo'lsa-da. Ya'ni agar onlarga qarata zulmlik, adalsizlik qilinadigan bo'lsa, onlarga bo'lish. Ham agar u o'zi adalsizlikni qiladigan bo'lsa, onlarga shunday bo'lish. Shu vaqtda sahobalar so'rab berdilar. Agarda onlarga adalsizlik ishlansa, onlarga yordam etib turganda anglaymiz biz. Anglashildi. Lekin ana teginlarga kim adalsizlikni qila, onlarga nechik yordam etirga degach, tahjuzu tamna'uh min az-zulm fa inna zalika nasruh. Onlarga di ul adalsizlikni qilarga bermagiz di. Mana shul onlarga yordam etib bo'lacak. Chunki bizda musulmonlarda o'zaro Alloh subhanahu va taolo rizolishi muhabbat bo'larga tiyish. Narsada bizga qaraymiz. Narsadan iborat ol. Agarda bir-birimizga izgilikda yordam etsak, agarda bir-birimizni gunohdan saqlasak, turishsak, bilmasak ul gunohni ishlarga, adalsizlikni qilarga bilmasak, shul vaqtda mana shul muhabbatning g'ibarasi bo'ladi. Ya'ni men seni Alloh rizolishi yaratam, men seni bu dunyoda ana tugul, oxiratda da jannat tilim degan so'z. Ni qiziq qo'y bir kishi masalan Ramazon oyida roza tutadi, roza bitgandan so'ng yurakka, ko'ngilga his kela boshlaydi. Hozir gunoh qilsam bo'lar. Haja borib qaytadi, urodi isimdan mas'uliyat ishlardan so'ng hozir gunoh qilsam bo'lar. O'zi masjidda biznesda kishilarga zarplata bermay, oqshasi bo'la turib. O'zi biror iziga amal qila, o'zi tamom adalsizlik qila. Bu qardoshlarim zo'r xato. Bu shaytonning ishiga. Chunki agarda sen izgilik qilasan, izgilik qiluving senga gunoh qilarga ruxsat bermay. Taniyada aytam, izgilik qiluv agarda izgilik qilding ekan, u izgilik qiluv senga bir nechikda gunoh qilarga ruxsat bermay. Bundan da tish, qo'y bir g'alimlar aytadilar, agarda izgilikdan so'ng izgilik kelayotgan, agarda izgilik qilasi kelayotgan, Ramazon tutding-da, Ramazon tan izgilik qilasim keladi deb yurishing ekan, bir g'ibat qilding ekan, tan izgilik qilasim keladi, masjid tuzing, tan izgilik qilasim keladi deb yursan, yoki qilsan, bu teri amalning qabul bo'lma bir dalil deb aytadilar ular. Lekin agarda izgilikdan so'ng gunoh qilayotgan, gunoh kelayotgan, bu sening amaling qabul bo'lmoqna bir dalil bo'lurga mumkin. Biz albatta 100% aytmaymiz, ani bilishi Alloh taolo o'zidan faqat. Lekin bu dalil bo'lib turadi. Hamda savtwa. Agarda kishi bir yerda izgilik qila, ondan gunoh qila, yoki bir vaqtda izgilik qilib gunoh qilar ekan, buning nima sabab ekan? Balki niyatlari xatodir onun. Chunki agarda niyatlari durust bo'lsa, u bit izgilik qilib, tag'in u izgilikni yo'qotishga tirishadi bit u. Kerisincha, izgilik yo'qqa chiqmasin, tag'in izgilik qila u. Bit sen u izgilik qilganda vaqt topdin, kichigini masraf etdin, tirishdin. Ishingni sen uni yo'qqa chiqarasan. Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam bir hadislarida bizga shunday anglatma beradi. Agarda gunoh qildingiz, gunohdan so'ng izgilik qiling'iz. U izgilik gunohni yopsin uchun, yo'qqa chiqarsin uchun. Anda kirisincha kirib chiqa. Sen izgilik qilding-da, izgilikdan so'ng gunoh qilasan, demak, gunoh bilan izgilikni yopasan. Shokira so'rovda bularning niyatlari durustmi ekan? O'zimizda niyatlari durustmi ekan? Agarda o'zimizda da shunday bo'lsa, biz niyatlarimiz durustmi ekan, yo'qmi ekan? Chunki agarda sen izgilik qilding ekan, turish uni yo'qqa chiqarmasqa, turish izgilikdan so'ng tamom izgilik qilarga turish. Qaros sahobalarga. Abu Bakr, agarda mening oyog'im bir jannatda bo'lsa, ikkinchisi kirmagan bo'lsa, men tinchlanmayman deydi. Umar ibn Xattob, bu bit jannat va'da etilgan kishilar turmush vaqtida ularga jannat va'da etilgan endi. Lekin ular qo'rqalar. Umar ibn Xattob aytadi, xalifa bo'lganda, agarda bir yerda eshak yig'ilsa toshqa tayanib, Alloh taolo mendan sir deb qo'rqam. Ne ish u yig'ildi deb. Umar ibn Xattob agarda kishi haqni olgan bo'lsa, u haqni qaytaradi, g'afur sirdir, onları o'zin arlidir. Bir bo'lmaga javob qishqirib, "Ha, Umar, shulay ishladingmi sen? Sen kim bo'ldingmi endi?" deb o'zin tubansitadir, arlidir o'zin. Yo'qsa bu kishi bir kim ko'rmaganda o'zim ishlayim, nasharlik, yovuzlik deb yerim ekan. Abid Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam bir hadisi bor. Ibn Majid, Sahih Ibn Majid takila. La'alamanna aqwaman ya'tuna yawmal qiyamah
Мен де шундай bir кавым белән ди. Мин уммати, минем умматымнан ди. Ya'tuna yawmal qiyamah qiyamat kuni kelirlar ди. Bi hasanat amsal jibal tiham bayda. Аларның саваплары ди тау булачак ди. Күп саваплар. Монда изгелек кылды, тегендә изгелек кылды, монда эшләде, тегендә эшләде. Ва яджалуллаху азза ва джалла хабаан мансура ди. Ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля шул изгелекне юкка чыгарыр ди аларны. Бөтен тауларны юкка чыгара ди. Шул вакытта сахабалар сорау бирәләр: "Я Расулаллах, кем соң алар? Аларның сыйфатларын бир, сыйфхум ди. Сыйфхум, алар сыйфатларын бир, алардан булмас өчен ди." Шул вакытта Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Амма иннахум ихванукум ди. Алар ди сезнең кардәшләрегез ди. Мин жилдатикум, сез шикелле ди. Ва яхузуна мин аллайли кама тахузун, алар төннәрен гыйбадат кылалар, сез шикелле ди." Сахабалар төннәрен гыйбадәттә узыралар ди. Тәһәҗүд намазын укыйлар иде. Валакиннахум иза халау би махаримиллахи интахакуха ди. Ләкин бер сыйфат бар ди. Менә шул сыйфат аша бөтен изгелекне юкка чыгара Аллаһ Тәгалә. Ләкин ди алар ди, әгәр дә үзләре генә гынах белән калсалар ди, бер-бергә, ул гынах, бөтен бер кеше күрми. Алар ди ул гынахны кылалар иде. Чөнки син үзеңне калганда, син үзеңне калмыйсың. Син Аллаһ белән каласың. Һәм монда инде син ниятенә карыйсың. Ихлас күңелдән син Аллаһка гыйбадат кыласың, яисә ихлассыз. Аллаһка чын күңелдән ышанасың микән, юк микән? Ихласлымы син, юкмы? Чөнки монда бер кеше дә сине күрми, син Аллаһ белән турыда бер генә. Һәм әгәр син ихласлы булсаң, шул вакытта син тикресчә гыйбадат кыласың. Чөнки бөтен беркем кылмый, күрми сине. Бөтен күрми, бер кеше дә күрми, Аллаһ кына күрә. Шуңа кардәшләрем, әгәр дә без изгелек кылды икән, әйдәгез аны юкка чыгармыйк. Изгелектән соң тагын изгелек килсен. Аннан соң тагын бер изгелек килсен. Аннан тагын бер изгелек килсен. Чөнки без белмибез, теге изгелек кабул булдымы икән, юкмы икән. Өметләнәбез әлбәттә, ләкин 100% белмибез. Шуңа Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә кардәшләрем җиңеләйтсен, изгелек кылып, изгелек кылырга. Иманнарыбызны ныгытып, Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә киләчәктә дә, ахирәттә дә җәннәтне булырга насыйп итсен. Һәм бу дөньяда да Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә көн сайын торып, ятканча кадәр төннәрен гыйбадәттә уздырып, Аллаһ Тәгалә бездән разый булып, җәннәткә кирип, һәм бу дөньяда да бәхетле булырга насыйп итсә иде. Гыйбадәттә уздырып дигән сүз сәҗдәдә генә түгел. Чөнки мусульман кешедә һәрбер гамәле гыйбадәт булырга мөмкин. Әгәр дә нияте дөрес булса, һәм юлы дөрес булса. Эшкә барасың гыйбадәт, хатынга елмайдың гыйбадәт, кардәшкә елмайдың садака, хатын белән якынлык кылдың, ул гыйбадәт, садака булды. Эшкә бардың, хәләл юл белән мал таптың, ул гыйбадәт, гаиләңне ашаттың, ул гыйбадәт. Ягъни һәрбер адымда мусульман кеше гыйбадәт кыла ала. Ягъни тормышы иртә белән кичкә, хәтта төне дә аның гыйбадәт булырга мөмкин, әгәр дә нияте дөрес булса, һәм әлбәттә юлы дөрес булса. Субханака Аллаһумма бихамдик, ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.